जोजलपा नेपाल च्यानल सचिव लस्कु सेनाचना थुगुवाले ज्याजोस जी सुलेन्द्र साक्य दकनापा थुगुवाया हाइलाइट्स। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय मुजाइए कोचाल संविधान संशोधन विधेयक निगुली संसद पाखे पारित। शनिबार सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण बोझा। सत्तारूढ नेकपा व चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी दथुवा कोचाल भिडियो कन्फरेन्स। सर्वोच्च उजायत चुता मतसे कर पुवैपी मोमो पृतनपति मुनाज्या विप्लव माओवादी चुता पोखराया प्रयोगशाला स्वाब परीक्षण स्वयंफया आ ये थिएन। लन्डन चुना चौपी नेपामिया त चार्टर्ड याना छोया हैगु। सरिता गिरी विरुद्ध हाक्न मुद्दा। चीन व भारत लापु अझ मतनी। ट्रम्प प्रशासन बोल्टन या सपु पिथनगुली पंग। स्विजरल्यान्ड या छगु रेले पत्याहा मुजिग लुयाउल लखौया लु। एन्फा वरिष्ठ नोकु व केन्द्रीय दुजायत पद चिकल नाजा मकासामी नेमार कोती मल्याके धेबा बार्सिलोना त पुलेमा बुखे दुसरे। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय मुज्या शनिबार बालोटारे कोचाल। मुज्या असार 10 व 11 गते जुइको नेकपा स्थायी कमिटी मुज्याए तयारी। संसदीय समिति विचार जोयाचंगु नागरिकता सम्बन्धी विधेयक कचुवा जागो विषय लिसे संसदीय दर्ता जुगु एमसीसी अनुमोदन प्रस्ताव लिसे याखे बालक सहल जुगु सचिवालय निथन। नेकपा सचिवालय मुज्या 16 पाक्क चुने मागु खसान ता इ निसे स्थायी कमिटी मुज्या चुने मफुख थयान हेव नियम स्थायी कमिटी दुजल मुज्या सतेत लिखित माग यागु ख थथे नागरिकता सम्बन्धी विधेयक न दक्षिण हेवनी सहे न्याउने मफुगु तर थुक्सी पुवंगुदो। थोझोले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाया सचिवालय मुज्या नेपाली तेत नप इहिपा याना वैपी विदेशी मिसा तेत नेद लिपाचक अंगीकृत नागरिकता बिगु कोचना कागुदो। बालोटारे शनिबार चुङ्गु मुज्या उकथ कोचना कागो सचिवालय दुजतक जुयादिम प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ नेथना दिल। शनिबार या मुज्या संसदीय विचार जुयाचंगु नागरिकता विधेयक गुलिखे प्रावधान तेको खेन सहल जुगु ख उकथ नेपाली मिज नागरिक नप इपायम विदेशी मिसा चुलाके फैगु अंगीकृत नागरिकता या प्रावधान खे सहल याना कोजना पिकात नेपाली नागरिक मिज नप इपायम विदेशी मिसाय हके नेद दे दुने चोंगु पुष्टि जुइथुङका थगु विदेशिया नागरिकता वा अजागु दशी कयातगु जुसा वैत तोतेगु जा न्याकाको दशी नेबेथुङका स्वपोदुगु थास वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता चुलाकेगु प्याछ जुगु कोचना पिकागुदु। सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक फुक अधिकार इपा याना वगु दिनी सहे चुलाके फैगु याना वेका पिन्त आवश्य मसिका पौ बिगु जुइथका प्रवक्ता श्रेष्ठ कना दिला। संविधान संशोधन विधेयक निगुली संसद पाखे पारित जुगुदो। वंगु बिहिबा राष्ट्रिय सभा विधेयक पारित याथुङका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण याना दिला। राष्ट्रिय सभा मुज्या दुथ्यापी सकल दुजचेस संसदीय पक्ष मतदान यागु ख प्रतिनिधि सभा पाखे पारित जुया राष्ट्रिय सभा थ्यंगु संविधान संशोधन विधेयक या पक्ष फुक दल या सांसद मतदान यागुदो। मुज्या दुथ्यापी न्ये नेम सांसद तेसहे विधेयक या पक्ष मतदान याना विधेयक पारित या त राष्ट्रिय सभा थौकने दयाचुङ्गु पूर्ण सदस्य पेवे निब मदेक मगा। भारत कोतियोगु लिम्पिया धुरा कालापानी वो लिपुले क घना सरकार ज्येष्ठ 7 गते नुगु नक्सा पितहगु ख नुगु नक्सा कथ संविधान अनुसूची 302 गु निशान छाप्य त तसा हिका सरकार संविधान संशोधन विधेयक हगु ख वंगु ज्येष्ठ 31 गते प्रतिनिधि सभा पाखे पारित जुगु विधेयक राष्ट्रिय सभा नेबगु ख। सोनिगया सतके शनिबार सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण बोजाजुल थथवा है नुग चकंका मुपी ल्यामतेस कोरोना महामारी पनिगुलिसे कजे कागुली सरकार अपासक जा या मफुगु धासे शहीद गेट न्ह्यने सतके प्ले कार्ड जोना बोजायाता उम्स झिगु अरबय हिसाब पारदर्शी या मागु सचिवो पीसीआर विधि पाखे कोरोना परीक्षण या मागु हलु है कोरोना या वासा मखुगु धासे बोजायागु ख प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपामिया भुतुली पालु लावा हलुलिसेया वासाथे जागु नसा जोल ख व उगु प्याछिगु नसा जोल याना लोए पनिगु क्षमता अपयगु धाथुङकाली थथे विरोध जुगु ख वेक ओली वंगु बिहिबा राष्ट्रिय सभा नवासे शेखथे जागु हे ख कोरोना उके क्वागलो तोना हाछु याना नकेजु धयादिगु ख
सरकारे आपला बाम लागो पुमोंगो जालिसे प्रधानमंत्री निलासो जागो खन्याना बोजा जुगो ख सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी व चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी दथुया भिडियो कन्फरेन्स कोचाला उगु कन्फरेन्स नेकपा नेता पार्टी जाको थुम्बाराई पाखे बोतिकागो ख थ्यामथ्या निगो न्यागो भिडियो कन्फरेन्स नेपा चीन स्वापु निगु कम्युनिस्ट पार्टी दथुया स्वापु समसामयिक विशेष सहल जुगु नेता तेसा धागो दु कन्फरेन्स या न्याकेजा कम्युनिस्ट देगो अन्तर्राष्ट्रिय मेहाका न्याको ख कन्फरेन्स बोतिकागो नेकपा केन्द्रीय दुजल चिनिया पाखे चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सुन तावो तिब्बत कमिटिया छान्जे यु याङजे विचाते दिउख वेकअपिन्स निगुली देया स्वापु तस्क क्वातुगुन दयदिला सर्वोच्च लकडाउन चागो लचिलिपा कर पुसा जुधैगो अन्तरिम आदेश बिउसान लिपाङो इले कर मुनेगो छो अपोगदो सर्वोच्च या अन्तरिम आदेश वगो 28 जेस थुके चानो दुने हे छिन्यागो अर्ब व पिन्यागो कोति थेबा कर मुनिजा जुगु महालेखा नियन्त्रक जाकोति नेथंगदो अथे असार वे थुंका लिपाङु सोनु दुने हे नेगो अर्ब व खुइखोगु कोति थेबा कर मुंगदो सरकार अनिवार्य दायित्व पुक्तानी हे समस्या खने दुबले उद्योगी व्यवसाय त फोन हे याना कर पुए त इनाबियागु छो न्याबले कर मुनेगो अपोगो अर्थ मन्त्रालय नेथंगदो वंगो बुधबार तक सरकार मुख खुगु खर्ब न्यायनिगु अर्ब व पी न्यागु कोति धेबा राजस्व मुके थुंकुगदो चालु आर्थिक वर्ष दुने सरकार चागु खर्ब निहेगु अर्ब व छगु कोति राजस्व मुनिगु संशोधित अनुमान यागदो थोय ताकयात लिद सन्नाले बले तसा छगु खर्ब ने छगु अर्ब व ने खुगु कोति धेबा राजस्व मुनि ल्या हेदने विप्लव माओवादी जाख सुरक्षा चुनौती अपुगु धासे सेना दुने सहल जुगदु शुक्रबार निसे न्यागु पृतनापति मुनाजा विप्लव माओवादी जाख न सहलया एजेन्डा देखु ख छु इन ह बालाजु व यल विप्लव पुचाइ नेता तलिसे जासनाम त जोंगुली थुकी लाफैगु हाथ्याइ खे पृतनापति मुनासा बहस जुगु ख पृतनापति मुनासा कोरोना पनिगु पृतना तेस यानाचुंगु कुत विदेश वपि नेपामिया व्यवस्थापन जुगु जाया कोवाले जावो उकी खनेदुगु हाथ्याइ खे सल जुइ थथे वास न्यागुजा वो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भाला पुंकी बोलेन कचवे लागु खे तक सहल जुइ पृतनापति मुना सदा धलकथ जुया चंगु धला सदा खुला खुला नेपाली सेना पृतनापति तेगु मुना जुगुया नेपाली सेना चागु पृतनादु आवेगु आइतबा मुना कोचाइ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय वंगु शुक्रबार पिथंगु निहानी थया जाखे पोखरा दुगु प्रयोगशाला जक छिम्पेसा व नियमेस्यागु स्वाब परीक्षण लिचो वेले अदनी उगु स्वाब तिथि स्थानीय तगिस दुगु क्वारेन्टाइने भारत लिसया थासा वया चोपी नागरिक ख पोखरा चंगु पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताले छग व प्रदेश क्षयरोग उपचार केन्द्र निग आरटीटी पीसीआर मेसिन आ स्वाब परीक्षण याना चंगुदो भारत लिसया थिति थास गा लिहा वैपी नागरिक ल्या निहानी थ अपया वसेली स्वाब मुने जाना अपया चंगुदो पोखरा चंगु प्रयोगशाला स्वाब परीक्षण या गुज्जा अपोसेली उमिगु स्वाब स्वेत ये या राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छोगु ख स्वाब ये छ हे थुंकाया खुनो दुने हे उमिगु रिपोर्ट व खन सिदता नेपाली दूतावास लन्डन व गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतीय मंका कुतले कोरोना लकडाउन हुने बेलायतीय चुनित बाध्य नेपामिया त वैगु निवादुने जहाजे चार्टर बेगजा पाखे नेपाल छ हेता तयारी आगुदु नेपाल यहाँ वैपी प्राथमिकता भ्रमण अध्ययन लिसे सेमिनार लिसे यहाँ लागि बेलायत वना उखे चुना चोपी हो मेपी आकस्मिक व विशेष परिस्थिति यात्रित जुई लन्डनिया चुंगु नेपाली दूतावास कथा वैगु 24 व 26 तारिख दी लन्डनिया ग्वाटविक विमानस्थल पाखे सोसम सेवे अप नेपामिया त नेपाल छयाहेको तयारी न्यागुदु समाजवादी पार्टी नेपाली सांसद सरिता गिरिया त जोना कारवाही त हो सलिसे महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुई उज्री लागुदु वंगु शुक्रबार स्वसम अधिवक्ता सांसद गिरी विरुद्ध नेपाल सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता हो राष्ट्रिय एकता विरुद्ध खतगु थासे टेकुई उज्री बिउगु ख लिपाङु इले कालापानी लागा क घनातगु नेपाल नुगु नक्सा संविधानीय निशान छापे
त्यही त दर्ताजुगु संविधान संशोधन विधेयकीय सांसद गिरी संशोधन प्रस्ताव तयार दिएको ख तर प्रतिनिधि सभा वेकय संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत यागो ख वेकल पत्रकारते नाप खलाएको छोले त कोहे बङ्गलादेश या दसुन बिया दिएको ख थुगुवाले पल्ख दिपाका दिपालिपा लसकुसा आहक्न बुखे दुसे वंगु सोम्बा चिनिया फौज नापया सैन्य लडाई स निम सैनिक सिके मागु भारत चीन नाप नापस लागु एयरबेस थ लडाकु विमान हो हेलिकप्टर तैनाथ अफ्रिकाको दु थथे भारत बंगाले खाडी लागा तसा युपोर्ट छोगु बुख टाइम्स अफ इन्डिया पिथंगु दु इन्डिया या कथ लडाकु विमान या तैनाथ अफेका भारत बेजिङ या त नुगु दिल्ली झनाचुङु सीमा तनाव अपया होसा जुइ फैगु लफे लागि तयार दुगु छुमा बिगु दु भारत उगु लागा सर्गत बेचुङु ट्याङ्के रकेटो मिसाइल हताया फैगु अपाचे हेलिकप्टरिया तस्क झातुको लोने फैगु हलौ जलौ लिसै सैनिक थुके उखे या त तालागु चिनोक हेलिकप्टर ल्या अफिको दु चीन नियोजित कथ जिमी निम सैनिक जवान या त बामलके शागु अनली सीमा पुलाउने थुकुको न धागु दु जिपी न्यागु कथाइन लडाई ल्वा त तयार दुगु इन्डिया धागु दु चीनिया जनमुक्ति सेना गलचान थासे दुगु पाङगोङ ताले उत्तरी किनारा दर्जना मल्याका सैनिक जिल्लाया देखेजा यागु उगु कथाया नेथा तग्नु दु मे महिनाया निहोनी से है चीन पश्चिम निसे उत्तर पाखे जुइ फैगु भारतीय गस्तिया त पंग थनागु इन्डिया ने थंगु दु अमेरिका या पुलाम राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टन सार्वजनिक जुइगु झोले दुगु सफुति आया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति सा हाक्न त्यात चीनिया राष्ट्रपति नाप ग्वालिकागु कुता यागु धया दिगदु सफुति बोल्टन चीन अमेरिकी बुजाम्बिया कृषि उत्पादन न्यायमा धैगु मनोतना दुगु ट्रम्प बिचा पंगा दिगु न चोयातेगु दु थुकी ट्रम्प या त न्याकुगु महाअभियोग या घटना तक लुम्कीगु धागु दु ट्रम्प प्रशासन थौकने बोल्टन या थो सफु पिमदरीमा धैगु कुतस जुगुदु अमेरिका या न्याय मन्त्रालय सफुति गोप्य सुचौ दुगु धाबी आसे ओगुदु द रूम वेयर इट ह्यापन्ड ना या थो सफु जुन 23 तारिख से पिथनिगु धागुदु सफु छापे जुगु जुबले थुगुसिया जनवरी स व्हाइट हाउस सफुति गोप्य खत आपल दुगु नेथना दुगुन उकिया त चेके मागु धागु ख तर बोल्टन धासा थो खै त मुख थैक त नालादि स्विट्जरल्यान्ड या छगुरेले न्युगु कोती व स्वी न्युगु लख देवा ध्यावले छगु लख व गुइद अमेरिकी डलर जोलिन्जो या लु लुको दु वंगु अक्टोबर सेन्टर गालेन पाखे लुरसनी थेंगु रेल पाखे अधिकारीतेस प्याकेज उगु लु लुको ख दक्लिन हापा अधिकारीतेस गोप्य कथा लुया थुवा मालिकु कुत यागु ख तर आतकन लुया थुवा मुलुगुली अधिकारीतेस लु दाविया त सार्वजनिक रूपमा हे सुचौ पिथंगु दु लुया थुवा त न्याता तक लु दाविया फैगु लर्सुनिया अधिकारतेगु धापु दु थुकथ लु दाविया त वनेबले थगु ख धैगु माको दशि जोनाउने मागु धागु दु रेले थुली अपो लु लुगु सुनाना आतक दाविया मौनिगु घटना आ स्विट्जरल्यान्ड बयबे जुगु दु सोदन हो जेनेभाया रेस्टुरेन्ट हो बैंकिया 24 न्यासो युरो छु नोट जाम जुगु अवस्था लुगु ख पिनेदे बुखलिपा कासा बुखे दुसै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा वरिष्ठ नोकु पंकज विक्रम नेमवाङको केन्द्रीय दुज दावा लामाइ त बियातगु भालापाखे तापको दु वंगु बुधबा एन्फा वरिष्ठ नोकु नेमवाङ या त बियातगु सदस्य संघ समितिया भाला लाकाकासे मेमो नोकु वीर बहादुर खड्काइ त कजि कोजुगु दु एन्फा फुटसल कमिटी कजि जुयादिमा दावा लामाइ त न भालापाखे छखेलाको दु फुटबल कमिटी नुम कजिस केन्द्रीय दुज रत्नकुमार श्रेष्ठ या त कोजुगुदु थगो भालापाखे छखेलापी नेमवाङो लामा निमेस्न एन्फा नाय कर्मा छिरिङ शेर्पाया ज्यायागु पहय विरोध यासे वगु ख लिपाङो इले राष्ट्रियताय विशेष नाय शेर्पा बियादिगु बिचाहे कचोस लाभले निमेस्न राजीनामा फनादिगु ख फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन PSG या ब्राजिलियन फरवार्ड नेमार खुगु फुति नेगु मिलियन
युरो धावेले गुई छगु कोती नि छगु लखो सुई खोदो धेवा बार्सिलोना त पुलिमागु छगु स्पेनिस अदालत फैसला यागु दु स्पेनिस क्लब बार्सिलोना या पुलामा कासामी नेमार पिसोंगु फुति खुगु मिलियन युरो रोयल्टी बोनस कायता माग्या से मुद्दा तया दिगु ख तर अदालत नेमार है अखबत बार्सिलोना त धेवा बीमागु फैसला यागु ख बार्सिलोना तोदी थुंका नेमार कागु बोनस या विशेष अदालत नेस नेंगु ख नि चादया नेमार थो फैसला अपिल यादै धागु खसा बार्सिलोना नेमारिया त बोनस मबिगु धासे अखबत है चागु मिलियन पाउन्ड लिज बिया नीति कानुनी प्रक्रिया निजगु ख थुगुवाया सक्ता बुख थौ कोचागदु जिपी मेगुवाले नपलागु जी जिपी सक्ल पुछै त उजौ बिया दिस सदा नेपा च्यानलले त मतिनाइना दिस नुग्ले तै दिस थौ धाइस थौ त बा सुबा